Purero mak berin parenta Pilatus ko mangiyalan na bisa napa icambu. Napa yero sinina tentara yang kekuro, may buni songko polikudorie napa napasangan na bisa. Si bawa napa pakitoy wajarum. Ya dari tu waju lampe ya macelae. Nasi sele-sele ni mak depe ko na bisa makada. Salama ki aruna to Israele. Nasi sele-sele toy lepai banginna. Masusi pema Pilatus napa makada ko to Israele. Itai utiwira ko masu ko mangimiseng makada na muse di deto gaga salanna uruntu. Na ya motor watwe ipasuni na bisa. Na tete mo pinapake ya roa juarunge si bawa songko dorie. Na makada ni Pilatus ko to Israele. Ita ni he tauna. Waktu na irita ko ponggawane mange si bapa jagay. Pada gora ni makada. Sali i. Makada si Pilatus. Pada iko na sali i. Sebab de gaga salanu runtu. Pada mape bali nito Israel makada. Engka to hukku ya punangidi. Na si turu ya hukunge melo pe hukum mate ye tawe. Sebab naseng ya lena anakna puang Allah Ta'ala. Na yang kalinganan na Pilatus ya roadai tapi dek metauni. Na napatama si konrong ang adale kenge na panapuda na bisa makada. Politika memak kusitongan na. Ya kede na pe bali na bisa. Jadi makutan si Pilatus makada. Dega melo memak asipak bicara. Dega miseng makada engka ako saku pelepe ko si bawang kato ako saku sali ko. Mape bali na bisa makada. Tonga ya tasenge. Iya ke yamin engka ako satta ako pasal ngawe na sabak ya leki ku puang Allah Ta'ala. Hari makwana naro lebih malupo pi dosana atau iya mak berangeka kuidi. Apa mulai rawatwe sapa ni lala Pilatus melo pelepe. Iya ke pada gore to Israel makada. Nari kota pelepe ya tawe. Tanyaki isilona kaisar. Na sabak niga masang ya lena arum newai kaisar. Purana na neng kalinga Pilatus ya roadai. Mak beri ni parenta ko mangipasusi pa iman na bisa. Na ya lena tudangi ku kadera ang adele kenge. Konro ya senge gabata. Yare ga dapara batu. Yerosoe ya dari tu somapas de pasca. Kira-kira tete 10-2. Maka ni Pilatus kuto Israel lero. Ita ni he arummu. Na apa pada gor si tawe makada unoi. Sali i. Maka ni Pilatus. Manangkah meloreng usali arumu. Mape bali ni penggawane mange makada. De gaga aruta sagadina kaisar. Gangkana ero Pilatus. Nak berani na bisa kutawe ko mangisali i. Jadi pada natiwi ni na bisa. Isali na bisa. Naya na bisa. Na isani aju ya melo ipake sali masupole ku kotai. Loka konro ya senge Golgota. Betuan na ulu tengkorak. Kuniro isali na bisa. Na ero to duwe ya newe masamai hukum mate isali toni ku bandrena wali-wali. Na nasuremoki ni Pilatus ku pepe ngemakada. Isa to nasare aruna to Israel na panataro ku bagi ayasena aju sali ero. Mega to Israel baca ero kie. Na sabak ero roni sali na bisa macawe ku kotai. Na ero kie yoki rilal telu bahasa. Ia dari tu bahasa Ibrani, Latin, siba Yunani. Na pamakran ero penggawani mange ku Pilatus. Ajana na aruna to Israel yoki. Ia kia makadaya towe ia aruna to Israel Mape bali ni Pilatus makada. Aga purawoki tetei taroki. Purana na isali na bisa kuru tentara. Nal ni pakaian na napa na bagepa. Na tungke tentara pada nala ni tasik dinna. Nalatoni pakaian ilalan na. Na ero pakaiange deni jai. Ia kia itu nemi mapamula yasek datu iawa. Jadi pada sibak bicara di makada. Aja ni KPI. Ia kia makasingin dari kuyundi winapa irita makada niga na lolongangi. Kajajang ya roko ang mangipak dupai yang kita roki ku kita makada. Na bage-bage wajuku si bawa na undi wi pake aku. Na yana ro pada na pegau tentarai. Ya rawatwe ang kaindo na bisa tetok sedena aju sali si bawa pada akun rena. Makutro Mariam benena Klopas si bawa Mariam pole Magdala. Na itana na bisa indo na si bana guru na yana puje ke tetokuro. Makada ni ku indo na. Indo ya siro anakmu. Purero na pudatoni ro anak guru na makada. Iya naro indokmu. Jadi mapang mulai ro watwe mondo nindo na bisa kubolana anak guru naro. Matena na bisa. Na isangi na bisa makada puramana ni sini na jamana. Jadi makada ni madekka ka.
maka da makiro ko mangimak dupe yang kita roki ku kita. Angka kuro se dia tarung anggoro kecil seuna. Jajang kana to mala gabus na remme kurang goro napa kena ku take hisop Purero nak juluangi ku temuna na bisa. Purana nenu na bisa ro anggoro maka dani pura manan ni napa cuku ni nanak beratoni nyawana. Yero soe aso mapasa dia. Ia nari tu mapasa dia to na sabak melo ni aso saba. Nana setuju atoe so paska. Neko so saba dene lorong ponggawana to Israel tetep mondo tak gatu yero jue ko jusali Dijine loni ku Pilatus ko mangi pada ipole dunekna yero to isali napi pano. Na napa jokka ni tantari pole dunekna yero tau duwai ia neme masa mangi sali na bisa. Ia kena dapina na bisa na ita ni makada mate ni. Jadi dena na pole dunekna. Ia kian kasala sedina kuro tantari tok do iduru benrena. Nang kana darah si bau we masu. Ukira ko iro kajajange na saba ia matumitai. Na tonga iro woki Si bawisa makara anu tonga usak bingi. Ko mangi matepek toko. Kajajange iro paselenge ko mangi mak dupe yang ketaroki kula na kita makadai. Dega gebukuna matu ipolo. Si bawang kato ayak na makada. Pada na tangai matu ia purai na todo. Iku buruna na bisa. Angka sedito yasa Yusuf to pole Arimatea. Anak guru na to na bisa. Ia kedena popui na sebab metawi ko penggawana to Israel. Yaro watu jokka ni melawi ujuna na bisa ku Pilatus. Ipalalo ni ku Pilatus. Jadi jokka tongan ni malay. Na yato si Nicodemus, ya pura jokka wan ni mewe siruntu na bisa. Jokka to ni kuro mati wipak bau-bau. Ia nari tumur si campur gaharu. Kira-kira 30 kilo. Mala ni kaci yaro to duwai na doko ujuna na bisa. Si bawa nasa puatoni yaro pak bau-bau si turu ada na to Israel ya kumeloi maku buruk tomate. Kusadena rona na bisa isali ang kasih di taman. Nang kasih di kubur baru kuro. De panangkan onroi tomate. Yaro soe yan aritu asoma pasadiana to Israel Nama cawe yaro kubur Jadi kuniro na taro ujuna na bisa.